mo bia me frɛ me na wo frɛ me mfa momo ya bresa ni nguasi nkofo abuza from mo nyina makwaba e de bagana nsem TV so but omo dey so be like video no be subscribe to the channel no what turn on notifications say be next time videos of this nature eba also sabit makabina so watch the comment section ho maybe whom be from Mr. President Amejo so TikTok or comment section ho by be whom be from Mr. President Amejo so ko yin na edwum say that chi bia no e betim the new patriotic party aba power na ya bana Ghana fo nyina ho ato ko amamo we dey e dey into Sudan say man we need that chi bia na de bia me ka sem bi say amanyesom ne yeye no so wa mo ni anda ho a ho be chiro pa the moment I be hold the public office and say who say you own it a responsibility, I mean a sole responsibility to serve the ordinary Ghanaian. But I think say I do retirement nkofo bebree if you say a public office no more hold it. As a result of that, it is their sole responsibility to impact and improve lives of people. They have forgotten about that. Abushami chankra momi enko video bi mra. Na video no we are going to take our time and digest the issues out of the perspective of the ordinary guy, not the perspective of Mr. President here. Women commerce is here. Momo ya bresa ni nguasi nkofo apa ahuchepa ya fomu ama bisine ahuche ya fomu isine kampe anajo nsu tokwa ni enemu ya to abayera ne ko bate se de obi tua ye kan obia mfi obia na fe ade na wo ba ya kan se me ko branch na wo ma me hwe no me mu mi brema wo no me nsanko tua me volleyball branch to organizer me nko fa forms bia me nko ba bia party ne ye bibia me na insio your time na me fie ni mo an mapega me tia hwi me na insio eduru na me koto aba ni omo hia me se me meto omo aba mo no omo na ma wakoto because masa ma ya ankofu huru no mo huru esre nya adwuma nye o party ba pa de na da se ko fa forms ni tua ka 4 years dues chef mon fa mo party wa ano ya papa mo akoa ni enso ya di ho abaji mo abedu sa brewe ba ye ni mo de masa ya mo de abedu na ye wa se mo sisi ya disappoint ya abedu na ye na min shira mo NDC no NDC David Muniano no ha no ye nyina ye ti kruma no mo be ya forensic audit ni be wie no wo de se wo kruma emoja kro e kan wuti aboba ba bi e faaye aboba e kan masa apolisi for na asache o madwuma me se yimi no mieru ye ti kruma wo be hu ba bi e kwa akosi se parliament de na wo di bule ya ya nka ho hwe no we de wa no akọlpoto wo de se ye ti kruma me se me ma wo example professor Kumado Asahwan Mahama Breso onu akotutu obo nkam se na omo ye reshafu nti ofin se be reshafu no ekro we mu ayeti wo enipa bi ana omo din titimai pa eti se owusa ye wo owusa gimanom ene enkrofo no ye party mpanimfo ya de ye huni ene ka mo ba huni bi aka mata asamna no aka nke mata badanya basa nkina aba omukwa asiye kwa ube kumasia sabe ye wo FF antonom ye wo doctor say don ko fodwonom ye wo chese asi family nipa obo mudu ode ye fa sanctuary party ni strong peace obi ayi ko ma omun katae e fa say doctor don ko fodwom pude ni wa emre en sembi o ha bia obeka bi bat omun fa nyere bi go e wa ya man kwa wo ho ye wo FF anto wo ho o sanji pa obo mudu na kwa me omuka obi anfa nyere because party no baby ekodi ye no any baby ababu du asay na MPP party baby ekodi ye na party ekodi MPP for monsem MPP party one keke ya uke ya nke die se uke mu o sanji du sari ka MPP ni pa ni die kwania utro so beto okay papa na ne friend bikai no bikai don't bikai because discipline and na no say me hwese sabi nyan kasa me chairman abonye
echi doctor na ne pa doctor na ne edi ne gina ho se kanea na ye doctor no na nduro kura na de mankofo na ne nyina ye wuduo no no wu Emma doctor na ne a wono ye senior gynecologist ko for time ni Rose minister nie ni health minister nie hey and I make us a doctor and in a while, I don't say, if you are for the book, the politics, your career. If you not, how can I? Which we are coming up for the Canada. No, I am. Now, I didn't make up. I mean, then you become open. Where that's why we didn't go arrive. And in to say, Obiso or the Juma Bako Pebeba, and I say a Juma Bako Peno, a Befanko for Makuma Trea, Nenkaya Sempa. And in obiara bɛkɔ kɔto aba ɛde amasa no dewi ne ne saa nipa ne baaya saa adwuma no ɔno kae no ɛne wɔntumi mie ɛne de ɔkeka nsa akyiri ɔba bɛsi market na youth ni na ɛsɛ sɛ ɔtumi criticize aban no sɔle sɛ papa wanka ne saa nti kɔkɔ na kɔkɔ yɛ adwuma no na ma adwuma no ne yɛ youth ni ɛnyɛ saa adwuma no ne yɛnyɛ no ɛne yɛ youth ni ba bɛtena TikTok a na nkwasasɛm kwa na omutuo no mudi na ya na bibisa mo sɛ ne nti Ghana no youth no enye dwuma no mo pɛ na de pa no mo hwehwɛ because wo tifie ka sɛ wo ni adwuma yɛ ɛne nti na wo giga ekokoto aba ma John Dramani Mahama no ɛne John Dramani Mahama na ba still ɛne madada na wo mu no the same thing enyina na wo nyini no sisi America bia na wo 26 years sisi 4 years be kan how many years oh 30 years mu na wawura no enti bisa ho se de na aban no yama wo a wutie mu no wanya so mfaso Dr. Mahmoud Bawumia o medi president dawo ben mobile money aya Ghana card no nko ano me solicit na mo even 5,000 Ghana cedis kwa me to me ko register ko bie mobile money to me the starting business Dr. Mahmoud Bawumia ne nsanu adwuma no Dr. Mahmoud Bawumia ne nsanu adwuma no ene me to me di me sika koto bank na bank for so ayi me via masa ye free bank da betu me mobile money so enti me to me kokotena akurase krampo na ebia me save bank bit say bia Ghana commercial bank na me bia Ghana commercial bank no ma akotena akurase bia just a Bank of Ghana na say Ghana commercial bank in ho no mo a metumi ayo me phone so na metumi dia starting business mobile money business wo ho no mo abra me nya pa na madema dia sa akokoto bank na me run system me run it me ye bibi me de me nsa ye bibi ye tena ho man ko fo to me data ye ne ana ice cream na o ka cha so be chama universities for na way etumi hwe nyame ani me ka cha me say level 100 mo be ko school no mo kwa free for first year students me bisa wo ache di aban no no ka cha say wo kwa ne kwan say wo kukuru sika de ba no because for bag na bra be wula school ni no e na aban ne say na wo ba this wo betua na wo konya sika no wo he na wo de baba betua school fees no na eche aban ne pe sika wia na wa san refine wa ade ama nyanse wo mu ni say ade no me be school me nya sika no fa metua 8,000 10,000 15,000 na 7,000 me nya sika no fa ma eni nti me be wura me first year ne de min wona aka chama se mama min tua wo ba ma min tua sika no mimla me wura mu na semester tie first year no a minim se me second year ne de school fees na na aka me hu kwan a me ma me no betua for so asunya support me me tua enne yesi wo ba bo sika na no na fa ba tua sika ko wo first year school fees plus hostel a obeda na wo be catch we say Bawumia ne na trofo na wo Mahama dalega kromfo awi gonja kromfo wo gonja awi balawo atro nyina ahene John Dramani Mahama ba be catch me say yanju ni
What me nya kukudrat me akwa gina UK. E de letter akokoto ana o ka kire manfo se omo mmra Ghana, omo ti UK, omo mmra Ghana. Na adwuma buo Ghana. 24-hour economy ye adwuma. Papa ye bisa say 24-hour economy. Na UK for mpo de na nka ne kwa so ka kire UK for. Because UK de sika omo gina modu. Ekesese nka abeka kire Dubai, Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, omo Ghana kwa kogu ha ya ma stranded. Omo na sese wutumi ba na nka odi plane besuo nka South Africa. So ene da no. Si mu de bia ye ka ho asem. Oman we just yenim oman ni issue ayewo. Ko ye hwe ne ma papa na adan kwakufo Dr. Laji Mahmood Bawumia ye de ma oman we a. Any 2024 elections eko no ma Dr. Bawumia e den e de kire Ghana fa se me ba we ni na me yama mo na. Busia na ke ye nsem pata de yensa kan. Serious. So in fact oman bi timi ko borrow oman bi presidency. Oman bi timi ko borrow oman bi leaders are KBA, the new patriotic party, the leaders of the party, KBA borrow another African country to cause development there. For the first time in the history of the country, we have generalized free senior high school. The word is generalized. For the first time in the history of the country, we have active drone delivery systems. For the first time in the history of the party and of the country, yetimi enya active and well facilitated health facilities across the length and breadth of the country. Agenda 111. We may say impo yenwie because the agenda na the person here number of hospitals and PCs yenwie because of time. But those ones yetimi component go and see how they have been operationalized. And then me look say we have some of the hospitals in fact, yeah, equipping hospitals not all right too. But because of political tantrums and political gains, many can say, "Yeah, hospital and a go sana no me say." It is a Kenyan who say na no me na be ya. It is a can kwa kaya de wasa but me say, "Oh, I mean say almost same people ya for." Name ma comfort ma sacrifice discard to what their hospitals na most of ya for. A comfort ma facilitate me on be fund free seniors most of ya for. You say any Ghana for debut. Na fe na tables na 10 afi dem mokeke mukaka. Why are they shouting? Obi ankara no ntum ne nko no ho. Asofo no mo nkoma no ntum with asofo no with the greatest of respect. Omo nkoma no ntum ne nko nyina ho. Chief imam for no nkoma no ntum ne nko nyina ho. Politicians ne nkoma no ntum ne nko nyina ho. Market women no nkoma no ntum ne nko nyina ho. Obi ankara no ntum ne nko nyina ye ho. 2020 Jua, they will know the way forward. Yeti kroma obi so ono oba ono the credit scoring system be ba mo so open konketenkete. Nanze bibini na nkasa de sebi ye bibia ye nketinketi ya adwen nketinketi ye bibia ye bia invest kwa ye nketinketi. We want everything in pieces. We don't want everything in bulk. Adi asem kra ni. Obi ma credit scoring system also open konketenketi. Obi introduce electric or electronic bus systems, most open konketenketi. Is any one. If people chose policy, if people chose music over policy. Na ne yete ne nyina ho papa na fe na mbusu wa kire me na wo ne wo sia kire me sabi me na me ko ka kire Rajon Dramani ma so o mema us come to butu wa ye wa ha digitalization ye start say ye mo se dabi digitalization en to kinki nti mo pe kinki sika nti amamu papa na ba o mo ma mo kinki amamu a ade na mo kam ye wo ko mo ya e de Rajon Dramani ma ko gina fese enkanfo mu gafo ka chom say oh gafo de oh na mo de onye kinki na mo hia digitalization bia e na gafo so okay me beto aba na ma boom mo to aba ma kinki government a etimi Sese die ko ye kra de menu now to me hu letter bi a yokofo chro ye eba council of state member Volta region na me se fiam Remona Chapa ya hype ni say we ye can say Israel train but the issue is true. Okwe ni letter now was say council of state member no wo ye former staff emanam one which is never true. Onya adwuma order. And Onya Juma or hot da. I'm a number one for the first time. Number one I post. Oh yes,
na mo aye post ya no catch obi say nipa ne boa o se